Nagresulta nga kaangay it ghost town Rubanwa it Kalibo matapos nga gilimitahan rong operasyon it mga business establishment umpisa alas 6 it agahon hasta it alas 4 lamang sa hapon talalupang don bandang alas 5 runtak na it hapon halos wa na it may nagaguha sa mga mayor nga kalye at nasambit nga banwa hasayran nga sandig sa Executive Order number 020 nga ginpaguha ni Gobernador Florencio Miraflores ginpasugtan nga mag-operate rong business establishment alas 6 it aga tubtob alas 4 it hapon magluwas lang sa public and private hospital, parmasya ag drugstore, mga media entity, ag may mga kaangtanan sa paghatag serbisyo medikal, kasubong man funeral services, ag mga security ag investigation services. Dugang pait gobernador, manginrong pampublikong transportasyon, ay magintalana nga oras kung hasta san oro mga raya pwedeng magbiyahe. Samtang rutanan nga ahensya it gobyerno, ay magataoro mga raya it serbisyo sa publiko, umpisa alas 8 it agahon, hasta alas 4 it hapon, magluwas lamang sa mga uniform personnel. Ron nasambit nga mandato hay epektibo insigida it Miyerkules nga adlaw agrosin uman nga maglapas kara hay may nagakaigong pinalidad nga paga at tubangon. Balita regional lagikan sa probinsya Itaklan ini si Gabanderang Julito Valles Borda nagabandera it matuod nga serbisyo publiko ag kalingawan sa Western Visayas Radyo Bandera.